Yesi so mi kwa na bremu no mani ni e friend no sabi ntumu oh no nti be ma na wo fa yonko be ma ton oba no ayi obe ma no o timi nse for any adofno mema obibia akwaba ede ebatuma GH so nyamehwa mo seda ne da munya ebre agi edwati ensem a yede ebebe somo ewo eye fidie kese eso kana wahala dwumedie ena woni guso amonhwe na abusua ne day chese momu nim sese dane da ensem a ya na yetete ensem a ya na ebebegu eye apono so ede chese wodwen ho a wo ente eye asiem eba no eye gay se eye mema ne wo mo yonko mema eda na wo mo ai like wo menya ne wo mo epe abra chese nyankopon krampo sa eye esu ene eban eye wo mo achi eye na chiwade enso dudada ne da chese enoam ena ekoso ewo eye wo man ene eye wiase a etwa ye hu ahia na abusuafo ye pesi ye hu no se eye a ensem we anase ne ye we eye no kwan so a eno no se eye ade a ewo ho dada ena ekoso anase eni ho afei ena ye kofa anase afei na ye de ebe fore ye nsensem no enti abusuafo ensem we de ene ebe kasa ede afa eye geizem ho no ye beko eye deep enti jebre meni we fide ne efira na metwam ho me ba ye beto aso. Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. So emamo akwaba ebio na se dem di kan geizim ntino ama ene dey se wo sat bin ma na wo mu na wo ye obi epese wo di ewu enwremu a ye baba be cheche ehun sunsunso ehun ye ehawa wo nipa na wo ye no susu no eba eye wa brabo eso we amama so ensa ede afre apostle Ajiman prempe a oda eye the Bible Church of God Serving the Word in Crying Kaso Tuba Junction ehun enti kan ho na yembonra eye ensenu apostle memo akwaba ya me amba bibia boko di urade adom ho ye pa apostle ho ye fu atade ne faka mudawasi me shira so dia ya che o dia na me nenka so mu dia emba dia wa ho feli jira mo ya ni mo ni okay the urade asese abo aye chese the urade ase enso yo apostle ye pesi yente eye enyoma bi ase ye pesi ye hunu eye enyoma bi emu eye eba no se emema ne emema wo mo de wo mo hu ehia wo mo ne wo mo hu eda eye ade anyankopon epe anase eye ade a ochi yo o kwes kapa me do asin na min shapa won sira dwuma efo nyina wanyam kasi on twiro mu bin so won kwan mu akra na ya ne tin hia kasi no se bia se ke jawa ko afi ya hefo so no omo ya ade omo na amadwuma yi ekonomi me yire me ba ba bisuya ne ade obu sama semu asem wi homosexual nyesa gays emerema omo ne merema da ene ma nso ani ma da eno so nka ho ma ne de ne se ni nyina ko ye busuya ba bo na asema wo busa me no asem kese pa nyankopon wo bo nipa bema de was there bi bema nko atena enyi Genesis chapter 2 verse 18 o say onyankopon kan say nsese onipa nko atena nteme ne nsese obo afo na me de mama no ana oye oba oma ne da ye nfim pade no de bo oba kama ana adam kan say we de mi no mpemu do mpini mi na ho na mu enam ni na we ni ba friend oba is obere ma mu ofi aba fine nyankopon abo bema wabo oba ena Genesis 1:27-28 no say monwo na mu no so na mu sha sasi so ma na yese bema no oba ena sisi yishia bema no oba na sisi eda eti je nyankopon pese
bema etumi ware bema na one bema dade a enka wo ye bema mienu kwanko ye oba Easter odi ase ha nyame ni nyansam ni widi mu no o pese nipa e ba sase so agua ne ne de akoba ni se bema ya wo fa ne yonko bema to yesi so mi kwa na bremu no mani ye ni e fra no sabi ntumu oh no nti bema na wo fa yonko bema to oba no ayi obema no o timi yinse eno ni asem no o timi yinse na wo fa no to na ide wo timi bear fruit bia okay na o ne ne dai dai eno na ye bible fa na kono bone enye enem ku na ebe wiase na me bo ni pa ko duru no wa time no e shasie eno ka hu bi na me bu fu ni pa o de su si wiase ye ko Sodom ni Gomorrah mami nka ho ne hwade Sodom ni Gomorrah se de wiase no na ayi Genesis 19 verse 4 5 no emra nyame soma ayi Lot no oti kromu e Sodom ni Gomorrah na e ba se na ofre Lot ka kire ne se emerema wo ba wo nchen anadwi wo mo hene yi wo mre na ye hu na Lot free call wo mo nchen epon ano na oto epon ewo nechi na o kan se enuanom mesrem mo nya bone sa hwe me wo mama mabunu a wo hu oberema mo mama mfa wo mo emfiri mremo na mo nya wo mo sede eye wo mo ni so krofo yeso ampene jese ayi abofo eko Sodom ni Gomorrah na awurade asoma so mo kohwe kuru na omuhunu mema no ba ho ena omu atoa ehye Lot no so ya Abraham busheni enti no ni akra enti omu ko se omu pemema no ene wo mada ena Lot di omu sie o lokop no mo so sa mema de mu mefa wo enye ni wo mama mienu a mabunu ene de mo pa bia no mutumi de yama no mema de mo befa mema no de enye sa na ko so kuru mo wo mantie eno ene manyame efra wo moni no se o obibu ha fa na monko na mese kuri ene nyame di jabe hye wo adia no ekoso kese pa wo Sodom ni Gomorrah merema yeta emma ene ma nso ayeta e fa ye ho enti ene no dia be wiase no oh enya fe na ba okay ebi esida no attack the same thing ebi si eno ka ho ene adwamamo mpratwen mu yabi ene ema agufuo kase hye Nyankopon eno to suo kase no ode say ya jo apostle yen hwa de se yeden ya se Nyankopon wono oni bibia won e bo ade woni bibia wonim se yeden ya nipa sumesi anase nipa obitin se no beba ba beye esanso wo se wo ye muja to ada na ye na ye no oni bia aha enti obi a wonim na wonim se ade wei ene ko so ewo ye Sodom and Gomorrah no nim se yeden ya wei ebe ko so ewo honum enti se enei se ebi esan ekoso a aka abufuo be na ewo mu ana se ewo se like nani ebre ewo hu because ade a ye hwe enen kra ye ntade hwe mu a ebi wo hono ye tetefo ntade a wo ma hyeda enene ye hwe kasa abeba so atetefo yusu bi ade ntina eba no gayism lesbianism a no de ye se ye tetefo ya enye enti ni kwan se wo mu eye bie yo agura me da osipa ya mi shira but they will carry say titino cars na na o say cars de nye boni ka here tu kwan na me boa na say entade no ebi no mo chance o mo se na ne kan ne friend ti ase na ne ai cars ya be o di ase na dressing so a okay nipa so kata wo de jaso kama na your fashionable attire
ene ntade bi wo ho ne toma bi wo ho mo a ufura enye wo sha enye wo ye ne jeans ya bebe wo ye na brantie ya tete ne trouser na nimu ha nyina basa na ne sira ho ne ade especially guys no to say mo say bi wo no ma ye no ne nam krom wo mo fai wo mo ni mu asem atare so mo se da aye ne so no ko pam yo ya Tom Stone no ko to wo dia say enu ni nyina no enye eye fashionable attire eye fashion bi a abewi ase enye so enti sa homosexual eye boni enti nyame bufu nipa bi ama wo de ensuo destroy wo mo pen eja ebe destroy wo mo because ade a yese be man no wo ba ene hiem eno kra be man nsan na bafo ba kra ne nantan emra ebata nyame ahyeche kwan e wo so fa so a wo go fo ba na ne da ne so ba no wo se no wo ye ofra na apagya na koto dem hotel na de na ko so kai mu na de na so no do so ayi biga ko sika se ayi megam no akodam aye aye enti eno kura mpon o se nyame se wa mfa mara kwa so kura no ofre na dwamamo eno se dwamamo fo bia so ye den enko so na kampese uyonko be mo akwa akofra ane de nyame wo pekura ma me nko Leviticus ne ngoti Leviticus 18 verse 22 was it woni oberema enna oba enna eye chiwade e woni oberema enna oba na eye chiwade wo mana ene wo emema na yes okay say eyi bema ene oyonko bema na oba oba so ni oyonko ba enna bema ho okay eto oba bema na bema pe oba so na ye de ene na de se so go fa oyonko bema na ne da na ne da no wo benyin se na se apostle Mintwa no ye hwe ye ngresi memu ne ye nuanu mo wa manoni a ebinu magye atum a chese wo mo meme ware mema ema eware ema na yama ebi kwan a wo mo no se yesi ebi nso kwan se mo nya na enye se wo mo right na like yetiatia so mo fa ahodie wo mo epe wo se wo mo edan ne de se bible se wade nyina ho kwan so ni nyina na fata ye de na nso so se nipa no aye na adwen se no na wo pe eno na wo pe se ane oya ne ho beto no a ni kwan se wo ye yo okuya da se ana wa ukotu ye se e woni ma nyina ho kwan ezinye ni nyina na ye efata ye 1 Corinthians 10:12 wo unse asoma urade aka to wo what is written is written but wo mo yes ade no won ka odi so se o mte ede na still ebi da so ekoso ana ebi no esore ya se akwe sa wo ma enson enum miensa ubetire ni wo mo urade di mu se de ne a ebi be sore aya so den eti enye den a bonifo be wiase okay eti boni de efitete I want to prosoko wo de hwe Hosea chapter 4 verse 7 no on the main kan ba verse 7 no wo say wo nkoso dore no no wo koso ye me boni meaning enipa do so wiase no na boni so do so wiase okay boni wa moni paso betere sa ati ni boni wo hihye mragu akwan se nipa ntie no ne enye de obe ene nipa so onye wo se ye wo nipa be ko otumi ene akokoda obi tumi ni kraman da obi tumi ni wo gan emoa eta we kan 1989 oba bi otu coin free Kumasi eko aburuchire eja okopeska ashawo eno okoboy etiboni bi oska ne kraman eno se oma one ne kraman na no votus kakesi e de ma oba no de share de pass ena ne kraman no ebutu no so enu dwam odwam no pass ne da ho oba no kim kaya
I'm sorry. Eh, Bagana, ye news, ye from which you buy a tea. It's a night. Maybe a Samuel no shot, not to be a young woman. You see, our friends, in the South and we see. O ma kama to phone, ama ofemu. Abua. Ni nyina na Leviticus. Chapter 18 and go to you. Okay. Bo hu ni nyina ho aware ahodo ni na enam ahodo a Awurade Nyankopɔn bra. So, enti onyame de your present nipa besa granade no oda sani so yere one pene. Onu di onipa be no eno ano be enti yanko Romans. Na me fa we hyen ma. Romans chapter 1 verse 27. Okay. Akwa utie ni. It's your purpose. In 3:24 na what was it? Enti enam se ni person di enti no. Onyankopɔn so ja womu ma efi womu akoma akonom se womu bo womu ni pedua adapa ewo wo mu efiri se wosisan Nyankopɔn no kore no agi atoro uze ene nipa sisa enokore atoro ene nipa de aduma na mi hwe video bi kura wo social media so bi o hope ko to bi wo Bible no anya no kuro no a chamfam eno di bre o yi ma ase no kre wo yi ma ase na man so apenye ntade wa woro ni pan wa woro ni pioto no so fu ni di bre o jira ni mo na wo na me hwe am sa ene ma ni na hoy grade eju kwa so ene ma ni na ho na yi su yi na woda wa na betuma yi no correct wa hu afedi won dia ba wiase wo se wo ja wo mu ma adapade so hu na every say wo se san Nyankopɔn no kra ni gia toro on ye sobo no wada da nipa wo de asema enya no kra na ba ye no kra ama oba no agye di ma egun nyina agye di won se da ni sitie wo ma nipa agye di na ya na mi hu ma se Ghana fo ma ebinu mo jimi papa and akuya nsiri asampa na me kam no cre ebinu nyimi no cre wo ba yesa woni enso wo ba yesa obi anye enso ma na ye jimi no mo akojina mo sofo de bibie yi na yase se wo cleanse no wo horo no ho wo tere ho nonsense mami nka ma yi ni wie why afeni am to us na ma so di eche yetam no kra aba ana sa me boa sa so pepe na ofere na osom abode esere obo ade a wo hia on dada yonti Nyankopɔn ja wo mo ma aniwu akono tieni o na wo ma e di honam fam ayonkofa eyobia a eye ni kwanso eno sesan de emfa ni kwanso verse 27 sara nso na emerima ejao woni oba fam hunam fam ayonkofa eyobia a eye ni kwanso no ema nimfefo emerima akono no dere wo mu na emerima ye adapade na wode wo munya katua esa enada anko na ajama so se Awurade akato wo si New Testament pangufun eno so ekoso why say merima ekofa merima da se ge na wo kan ana say homosexual atene wiase o no correct let me say na South Africa me say Matthew so one legalize ya giatum America which is Obama time no ogitum and now president we so buy no example Donald Trump ono so eye hu bibi Matthew so twa mo say dey Europe and say Ghana iti empenifo bebre ebi no ye no suma se mo be say abane no legalize no ada Ghana government say President Akufo at the time okay and now say I end this time send the people here to ada Ghana ban bi beji atum say Ghana
mema enware mema ema enware mema no eno ano ka hu se de wiase no aduru ho Ghana is a center of the world wiase Ghana won fifi so ni ma me ka tiro nyankopon ni wo Ghana papa na Ghana bo na ya pese asum nyame yi so je se enti aban so anhwe no ko papa se pe ye wie ya no Enti apostle kwan pen so na obi a odi ne ho awura gazing mu obi a chese ye chi no de awram kwan pen so no betimi age ne ho edi afrim yo me da se kwan obefa so age ne ho afrim se wo mo ne bible yi kan ka che wo se akono so akono mo na ashe mu there was spirit be a friend no akono the spirit of lust if you want some Odi be wuro mo a de ensese obi ye kan no na odi eye ofe ni woni ajo ho so it is a kono na tete omu ana omu de ye obonsam nyuma se de be ya omenya omenya bonsam jem akọ se bonsam no heaven no wa he na dwuni se onu onko ye nya go pa ma reka odi reka etu oyi na fi eti ye mene umi enu ana sama Nyankopon be fa yakọ ahemye mu no nso nim Nyankopon ahemye taste enjoyment at the pile ho e do be so bia konti sa me ne ma wo se wo ko ye pe no we nya na te se wo fe jo apostle ye de ensem no e ba e na wie ya enesa na so wo bi e gay anase se wo bi ene ne yonko be ma wo mo e da ya ne susanso ben ene nya wo se nipa no wo so e ba no honhom fam a na e se pia e ye honamani on se ekwe bema wode bema da wo se obu obete se o ege obo pampers bema wonsuo no eni ba bia ekọ okay wodi kogu yonkoto na wo bema no a wo edi nsuo no begu to no ade wagimi na o tu nyina ye kuro no bo pampers o so no tratenshi nzuhia so te se oba tan o foforo na o ye ho aduro na so ye aduro akwa no so anu no yire no se o mu ate we ye no we ha we kunu no we onu so ne ko akono ya ba iti ko no ho se te ni a obedo so wu apostle no ye physical ye ka in spiritual like in so be na nya wo wu nipa no so oh there be no spirit ye wu okay. You are totally condemned, destroyed spiritually. No, says we are not going to for. Okay. What are you not going to for? Eti or sure he no any concrete ye be we are carnal, we are flesh, we are Adamic nature. Ye do ya be ye na kupon. Sango body now, Mammy King can handle. Okay, Apostle King kind of is. And let me fancy my own. Oh, you. 1 Corinthians 6 verse 9 and 10 was it announce when you say woman tene enye Nyankopon ahenie no mo na adam ho mo ma won na adam adwamamofo ani abosonsomfo ani awaresefo ani akofifo ani merima tiayo ani merima woni merima da sangofo we nyina enye Nyankopon ahenie no so enti Sanko go we nya no enya de obenya nyame hini wodi emerima ni merima eda so because nyame nyansafo no wodi oba ne ma wo be me bia so no oba hia enne Yakopon pe eno ko odi mlato mo so system mo mpene na mo ye de mo pe eti no won enjinsan so we ba no one asase so no wo be bre wo se nipa no we yare e kreti yare mo bi virus no ni ade e di pe di pem almost your move out, but some see what's one. The away I know. And no shall say, no shall say, now for Niaji. And I'm the opinion of the opinion of him, he said, Sandy Mom, you're in the Chicago. And you pump and four ministers, one white parliamentarian, lawyers, doctors, and they a job of war, ranty, film, and show cousin Quarasso. I had here, Gusu Yogana Hapa, and Nassam Katoa. So, the Biesida, and then the people who are destroyed. The same thing a custom. Yeah, if you are see baby, I can't just be baby.
Anyway. Apostle, na ne son na afuto ben na wo de bema eye wo mo do wo ho ahye eye saa eye media akua me da se pa de me de bema eye futo kesi am de bema mo ne se wo Yankopon odonipa. God is love. No nipa bia wo ye wo hene bia e wo ema e ma ne nkrofo wo Yankopon na ye wo hempon bo ye be wiase onwe mu datoa ya odane dan ye ma ye nipa ono asade every year fun ba ye no aye yan tete am ye nyini wo be ye be ma pani oba pani agoduru ba bi wa chia de wo ye no mesraw eye musuo ene no me da che unya ho mfa ni e wo nyame anim e de obiara momode nsakra na dren en twena ne ho mfiri ayi homosexual na se gay mu anyesa unya ho mfa ni unyame do eti sakra wa dren Abusiafo abaso ya beda wasi ebebe ewo eye wonso wadwencha wo de fa eye ensemi hu eye manyame show abusiafo ha ene brebe ma ye kwan ama ye di edwumedi no esie na apostle number no betimi afa no screen no ase na woni no ayeden atwetwe enkomo bia de wanti ase bia betimi afa no number ewo screen no eso na chese enkomo no woni no atwetwe ne ne de wanti ase no wetimi atwetwe wo ase ede amam obetimi so like videos no share all the social media platform follow yen your IG page @atuma_gh_ ede ekwesi kapa dasene yebesane share me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much gh mo ye too much na me so me ye amo fire too much gh we ye boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much gh